Haka Dihsha Sngewbha mengor kinong tray ke JHADC, hapok kalama ke Iakynduh Heh Autonomous District Council Staff Association, kabula pelong biang hinin kesngi hapalau ke JHADC hi, nakadau bompat yo ikatulop basa teng kendai benai, blut wan mi UMDC nong yalam kaliang persyak ke JHADC, au hai Andrew Shulai, ban penpau ya kejingkersyan HALOR keni kejingeki duk tulop. Hab ajing keren hakmat kinong tray baya syongkalan mengor ulaong. Baru syikat tu ngam judon lang bat pi Henry hakani kekenti ngam ban sisyo namar ngayo i kala ban yalam sya kebabakla. Bat ngas ngau day ru ke kamram ban pen i ya kejing don rengkat lang bat pi habaya day bat keni kejing yaki. Ula penken mauru badang syen ha kador bar telang ke JHADC ula bu jingkeli ya ke executive committee HALOR kisithi penken mau bakal apha sya ke sarkar jela na ke benta ban siu ke BHAH pisa ke council Henry wat labun sin ke lapha ru ki Khlem pat yo tangkawe ke jubab. Au hai Andrew Shulai ula takran ru ya ke executive committee ke JHADC da ke boong haba kilet Iakynduh Heh ru judan setia kata ke Kular ne Jingiasoi kaba mi lingba ke Iakynduh ne ke keren jengki haba ya day bat ke BHAH jeng ke council Henry ke Shillong tang ke meeting ya Dihsha Sngewbha bat keni ke peni bakal longkam kai sudah. Hakani ke jengki syongkelan mengor kinong ilam ke Iakynduh Heh Autonomous District Council Staff Association kila puliru ikasithi ke bakila yok pedang na ke sekretari Haka Dihsha mentau benai. Habaya day bat kani ke jengki kat kum ke jeng pentip u Presiden ke Iakynduh Heh Autonomous District Council Staff Association u Johnson Portman ulong balatmu ban pelong lai sengi lenter Henry namar bake executive committee kala Kular balakumno hapo ni upanai November en persyang ban penyo ikatulop kumta ke jengki kan sange shwa. Session di staff di Presiden ginong kamera ni ngane kamu normal program wan na office on heni menopo heni yo ya kenika black yang pi jeng chong yang pi temen de kali ni Presiden ong liwa agitation yo ni kadang chong tu eta po kamera sao ko kamera yo ngaro yo penyo ya jeng lang yo ngao pi jeng ato o kani jeng ki kat kini gi por kat kini gi snem ding do tulop yang i de bon benai Henry ngam je em ta lang opi wan yang staff asion ini Henry ni now wow em ini de ba kani ka kam yang i ngayo tau ya gi chwa lek hakani session wadap hakani wadap session bo ga jingli ne liang executive committee la kandli chithi de pha bi to remind you suไปซากับ share อีกบ่ดังบนก็ share อีกต่อย่อยเอาอีกจิที่พระมาพระหันไรเอายอ reply ตั้งวิแมม reply ตั้งวิพระจะตายแมม reply ลีแชมพีวิตากีแฮลีแชมพีวิตากีว่าต้องรายตายดีว่า chief minister คนก็ต้องรายกันอย่างนี้ไล่เอางี้ไล่กัดตัวอันนี้พอไล่กัดสินเอาแอมฮีกัน minute แอมฮีกันจริงๆเถอะก็ว่าpada sign pi pada om Kular te meeting yang pi kotak pelat kata man ko meeting di cara ni tep neta livan ju man ka man kam ke I he ni de bot brai ka tu ko wa do tu lop pi sao tho ya jing sistem yang pi ro staff dengan liang yang nga penyo ne wa to wa ye khadang hai ni yo penyo ye jing lang sru pi ni pa hak ko pressure de yo pia dang dia kelam nak cuak senen jatu empoi dia kam sia otak hak ko pressure dia ngala ye ni yo ta lang opi yo exert lang i pressure dia yang ngala ka leader opposition la yo ya kelam i cuak senen kan dia ngopi kat orai pi yang pi staff kan rai dia kam dan chips tinya iga ngayo dopo i cholat dengan ni ye ni to wan chim ko bu ye ni ga ji wan ni office yo lang sao tho to kam nam yo nga lang opi ne ni penyo ko support lang yang pi Haka Dihsha station yang pi yo ya ko hok yang i produce di bon pernai katu tadiang nga tekentui pi nga kam ong pi to ile win kalau ni to kali po house tu kesni mena kali po house yo kata kamera ini pernai ora TPN officers yang i guli be kata share galing hanrai mem man nga kat kam ko procedure to chithi to la mem yo reply kebiting lah memang ramai nustan gubida. Kamu kami nek BHAH baik kami. Saat penting kat oyok kajak kejuk yok. Kamu nyaman lah kami. Dengan yang tentu ipi association yo yagi staff yo gubida yo ya ngayo
HBM mentalang ui chiro pi kra lang pi yo penyo kini ka dius to yo ka de ka kra lang yo ti la kini agitation pi yo man ka sai so wajak ti dai ble sipon dia kelam ha dia kelam sani wa u ka isi hi hapok ka jingilam yang ma thom kular ka wa usu pendep ya kan ka dius ka yang ilane kat chuyo kat wa em hi ka poisa ka yang ha ka state government terpat ka man wenno ya kan ka jingi ki yang pi ha kini liski kama de pen bai pi hapok u nomba tangwa ite kelam yu ka ni ki sithi ko thọ kat te me mi hab dur ko te khnang yo ya prakhat lang te Sngewbha Kut yo win ki member yong i yo e wijing pule ya kan ki sithi Kepolisian Presiden wa pala ya kan ki jingi chamlang yong i uman ka singi kunengkong yong kan ki jingi pen bai ko le kat kam ka sithi ko di yo ketuka jadmet yang ka nyau terik da thok kam ni au Presiden Staff Association Jingiasoi Heh Autonomous District Council Juai Kapang kajing kerpat banwen ya ka staff agitation kat kum kapang bala kada wahnang bat kum bala ya kren bat la ya rai ha ka meeting kabalalong menta kesengi kat nyo terik nombar arjar pulai hapadang ki officer bat ki dekot jangka staff association HALOR kajing temu ban pelong ya ka agitation balai sengi lenter kata nado arpo terik arpo terik nombar arjar pulai hadin malayo ya kajing ikran basani BHAH nak benta ban wen ya kane ka agitation nakaliang ka office ka Sngewde ban pensyai ya kamat ikran kumne harum ka meeting ka benengkong ka meeting ka lapet Sngewbha ya ka jingburam ya ka executive committee hapo ka jingelam jong usri tambor chiwat kum UCM ka balapen sange no ya ka jing tungkam tungjam ban light na kajing bon palat kinong tre our staff bat ban light na kajing pasarwa ya kapisa bat hakajo kopor ka isi harangkat bat ki officers kim shim la shong thai ne shong klikti hanre kiliale shitom ban bodin ha ka ban yo ya ka share jong ka council na ka state government kanang ban la ban siu tikna ya ketulop jong kinong tre bero apa ka executive committee kaladan shisha ka jingtemo ban siu dep ya ketulop basa tem bat ya kane layale kat bala ban siu tikna kat kum balayo lum bat Khlem da penserwakai ya kapisa balayo iro ba daka jingi tre sitam ka executive committee bat kumjuro ka staff association lala ban siu ya kutulop kabalasa tem kat hado benai February arjar apulai kabalai ka council kum ba pilayo i bat tip ba kalong kabaay jing syukri ya upay ba karijantiyahi baro kawen bat kane ka agitation kabala kabakaka kakta bahaya ubabon balang nalor bakan ktaro ya kajing yo jong ka office ha kiliang kijing lum khajna kabaman kesgi HALOR kane kajing ibabon bagi department ba per ba kipai ba kim Iakynduh lada kane ka agitation kan yat bay ka office ka karpat ya ka staff association